Šta si rekao? Da ćeš dođe dete, pa sam bolesni. I pozdrav svima ljudi, družiš jedan video. Danas ti kao što vidite radit ćemo pitanje i odgovore sa mlađim bratom. Ako želite vidjeti još jednu ovakvu epizodu, kažemo, obvezno lupite like i napišite komentarima ili na Instagramu. Također lupite obvezno taj subscribe, uključite zvonce. Podvršite člana, možete postati član za samo £1. I također zapravo na Instagramu sin27 ovdje sam vas zapravo pitao pitanja, tako da ako možete da budete u sljedećem klipu, idite tamo i tamo možete postaviti pitanje kad stavim na story. I dalje, to je bilo to, obvezno pišite kod Sin u item shopu i idemo sad u klip. Znam da vas ima neka pitanja i nije vam jasno zapravo gdje na primjer živimo i tako da sad će vidjeti zapravo što imate da pitate i da vam kažemo odgovore na vaša pitanja, tako da hajmo da se prebacimo i da vidimo prvo pitanje. Prvo pitanje je zapravo nešto, ja mislim što vas sve zanima, možda čak ni ne znate o ovome, ali da ljudi, zapravo mi ne živimo u Srbiji, znači naravno ni on ni ja mislim. Živimo u istoj kući, ali ne živimo zapravo ljudi u Srbiji, zapravo ljudi živimo na Novom Zelandu i ne ljudi nije lažno, stvarno živimo na Novom Zelandu, znači razlika vremena, da kažemo Balkana, samo Srbije, Balkana i Novog Zelanda je 10 sati, tako da znam dosta vas, onako nije vam jasno, na primjer, zašto igramo u Fortnite na Okeanija serverima, to ljudi zašto živim na Novom Zelandu i zato je drugačije vrijeme kad streamujem, također i serveri, na primjer, i tako to, neke su malo stvari drugačije, tako da dalje djeto. To mislim da svi treba da znate da živim na Novom Zelandu jer iskreno, znam dosta vas čak ni ne zna, a neki samo misle da dalje živim u Srbiji, tako da idemo sad na sljedeće. Sljedeće, ajmo ovo, da li ćeš snimati Minecraft, da li se vrati na Minecraft? Ti odgovori. Nisam baš siguran, ali možda ćemo ponekad da nastavimo, ali dugo nismo igrali, samo smo ponekad igrali Fortnite. Da, znači, to za Minecraft, Boris je objasnio. Znači, ljudi, sad trenutno obojica nam je zanimljiviji Fortnite, igramo ga i off stream i na streamu, to je kad snijemo ili kako već, tako da, trenutno Fortnite zanimljiviji, Minecraft onako baš nismo ni upali već 1-2 mjeseca, tako da, kad nam Fortnite dosadi i Minecraft opet postane zanimljiv, krenut ćemo opet da ga igramo, ali za sada ćemo snimati Fortnite, streamovati tako to, tako da ćemo izvinite svi koji su tu zbog Minecrafta, neće sam Minecraft za uvek otići, samo što eto, sada nam je trenutno Fortnite zanimljiviji i bolje da igramo nešto da uživamo nego nešto igramo na silu, razume, tako da, idemo sad na sljedeće. Č. Šta? Č. 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 Sljedeće pitanje, zašto se na YouTube zoveš Sin27 bukvalno ranom? Tako. Mislim, pravi mi je Siniša i onda samo, razumijete, kao skraćeno Sini pa 27, a ti zašto imaš svoje ime? Nemam pojma. Boris je samo izmislio ime, znači... Izmislio sam ime zato što mi se sviđa Pokemon. Da, on na YouTube zove Super Bulba i onda Bulbasaur je Pokemon, tako da pomešaš kao Super Mario i Bulbasaur pa kao Super Bulba Pokemon, ali da, on je naslije na kanal, tako da nije važno, u svakom slučaju ima njegov kanal u opisu, a dalje to je to. Znači, o njegovo ime je Boris, dobro, to vjerojatno vi znate. Moj Siniša i ja zovem Sin27 jer ne znam, a on se zove Super Bulba jer ne zna, tako da idemo na sljedeće. Sljedeće pitanje je koliko imaš godina? Koliko imaš godina? 9. Ja imam 16, a pun je 17 1. septembra, kad je tebi rođendan? 13. septembar. Ne. Ne znaš kad ti je rođendan? Znam, samo... Šta? Rekao sam septembar. Nije tačno. Ok, sljedeće pitanje je hoćete ti ikada vratiti u Evropu. Pa da, vraćamo se tipa za godinu dana, ali nažalost samo u Srbiju i to onako neće ostati dugo, tipa mjesec dana, tako da ne vjerujem, neće nikakve meetup i tako to praviti. Ali eto da, vidim da vas zanima, tako da vratit ću se godinu dana, ostavimo samo mjesec dana, ali to je to, znači ništa predugačko. Ok, sad ima dva slična pitanja, znači kad se počne snimaš YouTube i koja je bila motivacija da snimaš na YouTube? Iskreno, krenuo snimam tipa pre godinu i po dana, tako nešto. Mislim kao baš da snimam pre godinu i po dana, a možda snimam neki par klipova pre, ali ne znam, to se ne računa. Tako da krenuo sam baš na godinu i po dana, baš ozbiljno da snimam. I kad sam, koja mi je bila motivacija, bukvalno ništa, samo mi je bilo jako dosadno. Ništa, nisam onda radim, sedao sam kući pa eto krenuo da snimam za YouTube. I eto, uspjelo, tako da, to je bukvalno, šta je te motivacija? Što je te motivacija da ne snimaš? Nemam pojma. Da li živiš sam sa bratom ili sa roditeljima, ljudi?
Zapravo, došli smo s roditeljima na Novi Zeland, ali su oni zaključni u podrumu i napuštamo i ne izađemo. Sljedeće pitanje, koliko je termorfički far tromočeno zaklopljeno meničkom teranju? Zapravo, da ljudi, da, odgovor je broj 2. Sljedeće pitanje je, koliko godina sam učio srpski? Živio sam u Srbiji 15 godina, tako da nisam imao baš šta da učim srpski, jer bukvalno rođen sam u Srbiji. Ovdje smo se ljudi preselili pre samo onako 2 godine, tako da ne znam stvarno kako bi učio srpski i da ljudi, znam da čitam ćirilicu, to dosta vas pita, znam da čitam ćirilicu, a Boris, šta ti, znaš što je ćirilica? Aha. Šta? Drugačije slova. Kakva slova? Sve slova izgledaju drugačije. A Boris, pričitaj šta tu piše. Koristi kod sini. Dobro, ipak vi zna da čita ćirilicu, da. Boris također išao u srpsku školu koliko 1-2 razreda, tako naravno zna da čita. Ali da, znači, ne znam koje je bilo pitanje. Zaboravio sam. Da li si ikad trenirao neki sport ili trenirao u teretani? Ja treniram zapravo košarku, sad ne znam zbog situacije, ali da, košarku, a Boris trenira profesionalni Fortnite, hoće da postane ninja kad poraste, to mu je profesija, tako da, eto, sad mu ide prilično dobro, pogledamo ima tipa 3 kila, tako da na dobrom je putu i još malo mu fali da postane pravi ninja. Kaj radiš u slobodno vrijeme? U slobodno vrijeme, bukvalno igram Fortnite, to je to. Ima dosta youtubera koji samo, bukvalno, kad onako kaže zbog para da igraju, bukvalno igraju zbog para, onako, samo kad snimaju klip, snimaju Fortnite i igraju ga i onda posle off snimanje, onako ga ni jednog ga ne upale, nekad ne update ništa, ali ljudi zapravo, Boris i ja u slobodno vrijeme, bukvalno igramo sve vrijeme Fortnite, tako da, Fortnite i možda ako igram nešto drugarima, ako sam u kolu, neku drugu igricu, ali da, većinom Fortnite, Boris, da, kao što sam rekao, Boris isto Fortnite, ti još nešto da igraš. Boris bukvalno igra samo Fortnite, kad se probudi igra Fortnite, dok ne zaspe. Ja barem malo telefon gledam YouTube ovo ono, ali da. Igram neke druge stvari ako treba da se update-o. Da, dobro, kad se update-o, dobro, to se ne računa, ali da. Fortnite bukvalno cijel dan igramo i zato ga snimamo, tako da idemo sad na sljedeće. Sljedeće pitanje, možeš napraviti video gdje ćeš igrati s fanovima i ako osvoje, giftaš mu nešto, dalje zapravo planiram snimam tako neki klip, da igram protiv vas, na primjer, pa vam giftam nešto ako pobedite ili tako nešto, tako da obavezno budite online ovih dana, to već pričam nelje dana, ali da, ovih dana stvarno budite online jer jedan dan će to snimiti i naravno ko ima za frenda možda učestvuje, tako da dalje obavezno budite online. Snimi room tour svoje sobe, carci, hvala ti brate, ali dalje room tour, dosta se pita kada će da bude, kada ćemo ga snimiti, tako to. Boris trenutno igra sam na laptopu, tako nema baš room tour, ali možda će uskoro napraviti setup. Ja također nisam još završio svoj skroz setup, fali još par stvari, tako da kad sve budem završio, onda ću snimiti room tour. I da vidim da baš vas zanima specifikacije kompa koji ćete reći u tom room touru, tako da eto morate sad sačkati. I ili imaš nešto Boris da dodaš? Ne. Sljedeće pitanje, koliko si visok? Ja mislim da si visok oko 182, 183, tako nešto. Ti Borise? Boris, nemam pojma koliko je visok. Nemam pojma. Boris ja mislim da je visok oko 33, 34, tako nešto, tako da eto. Šta? To je smiješno. Šta je smiješno? Kako si rekao? Šta, 33, 34? Da. Pa koliko si ti? Pa 33 si visok. Ne, smiješno mi je kako si rekao, onako kao 33, 34. S koliko provodiš školi ste kao koliko si dobar u školi? Bukvalno ako dvojku dobijem plačemo sreće, prošli razred sam im jedva bukvalno prošao. Ono YouTube mi tu kao nešto spašava, ali da nema YouTube-a bukvalno ne znam šta bi radio. A Boris, Boss šeta u školi, tako da eto. Ne, stvarno, ako dobar sam đak, ono, okej, se ne učim sad baš previše, ali ako dobro idem, ti, Boris čak nema ocene još, tako da, ovdje su malo drugačije škole. Ja samo dobijem zvezde i smalije. Da, ovdje malo drugačija škola, tako da Boris još nema ocene, a ja prolazim tako 4 i 5. Koliko dugo igraš Fort? Zapravo Fortnite krenem da igram još od druge sezone, znači krenem da igram u februar 2018. I evo sad već koliko dugo igram, koliko već, 2 godine, tako nešto. Tako da da, ono Fortnite meni je bukvalno jedna način igrica koju sam ikad u životu igrao.
I zato onako već igram 2 godine. Boris, koliko ti? Ja sam bukvalno počeo od, ne znam, sezona chapter 2. Znači, Boris Kren igra od prilike od prošle sezone, znači od chapter 1, to je kao poglavlje 1, sezona 1, tako da Boris igra možda oko 2-3 meseca, a ja igram koliko već 2 godine, tako to. Tako da, eto, idemo na sljedeće pitanje. Sljedeće pitanje, jel imaš curu? Ne vidi ovo toliko dobija svakih pitanja, ne ljudi, nemam. Boris, jel ti imaš? Ne. A šta je cura? Devojka. Ne, to je kad ti curi česma. Cura kao. Ne. Cura, to je devojka kada cure samo kad ti curi česma. Jel ti curi česma? Pa to sve zanima, to neko kao je šale. Jel ti curi česma? Ne. Ne. Da, znači ljudi, Boris nema curu. Sljedeće pitanje, koja ti je inspiracija, omiljen youtuber? Iskreno, nemam baš neku inspiraciju, ali omiljen youtuber mi je zapravo CypherPK, ako, mislim, snima Fortnite, ako znate, to jest da kažem kao Fortnite youtuber, omiljen youtuber kao youtuber mi je zapravo KSI, a tebi, Borise? Imam puno youtubera koje ja gledam. Da, Boris gledam, mislim gledam ja dosta, ali KSI mi je onako od njega najviše iskreno volim da gledam. Aj reci nekoga, jednog. Laserbeam možda. Da, znači gledamo Laserbeama, Locklana, Mr. Fresha, mislim ko prati Fortnite zna ko su. A da, znači meni KSI, a njemu da kažemo Laserbeam. Ali vidi, to je bilo to za ovaj klip, stvarno, pitanja su bukvalno bila ista, sve je skoro bilo isto. Pogledao sam sva pitanja i skoro sva su bile ista, sve smo već odgovorili što je bilo najviše, tako da ljudi, ako želite vidjeti još jednu epizodu, obvezno zapratite Instagram i napišite komentarima i kad bude bilo na storiju, postavite neko pitanje i dalje. To je bilo to, bez lupite like, subscribe, ključ zvonce, bratska lenta također imate u opisu i sin27 na Instagramu, koji su na item shop, hashtag epic partner, mi smo u sljedećem klipu i poz.